ворид шудани дараи алмосии шаҳри ҳисори ҷумҳурии тоҷикистон ва гӯсфанди зоти ҳисорӣ ба феҳристи низоми мероси кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ Созмони озуқа ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид як рӯйдоди муҳими байналмилалӣ мебошад. ин мақом на танҳо арзиши кишоварзии минтақаро эътироф мекунад, балки имкониятҳои нав барои рушди сайёҳии устувор ва ҷалби сайёҳони дохилӣ ва хориҷиро фароҳам меорад. дар партави таваҷҷуҳи доимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи кишоварзии кишвар устуворона рушд намуда, дар заминаи он суботи иқтисодӣ ва амнияти озуқаворӣ таъмин карда шудааст. боиси хушнудии мардуми шаҳрванди тоҷик аст ки боз як ташаббусе ки аз ҷониби пешвои муъаззами миллат ва созмонҳои байналмилалӣ пешниҳод гардид боз пазируфта шуд. он ташаббусое ки бо дастгирии пешвои муъаззами миллат бо ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллат пешвои миллат президенти ҷумҳурии муҳтарами Эмомалӣ пешниҳод мегардад аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ ва бо нуфуз пазируфта мешавад. боиси қайд аст ки санаи 7-8 июл дар давлати Рим ҷумҳурии Италия дар ҷаласаи илмию машваратии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид боз як ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ин созмон пазируфта шуд. яъне санаи 7-8 июл дар ҷаласаи бонуфузи ин созмон он мавзӯе ки аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон барои ворид шудан ба низоми мероси кишоварзӣ дорои аҳамияти ҷаҳонӣ дошта пешниҳод гардид, яъне дараи алмосӣ бо ангури тойфаи нави гулобӣ ва гӯсфанди зоти ҳисорӣ пешниҳод гардид ки аз ҷозмони ин созмони бонуфуз пазируфта шуд. бояд қайд намоид дар рӯйхати ин низом танҳо мавзӯъҳое ворид мешаванд ки аз ҳисоби гуногунии биологӣ ва фарҳанги қадима доштанашон ва хусусиятҳои хоси худ дар натиҷаи омӯзиши олимони соҳа ба ин рӯйхат ворид карда мешавад. хушбахтона аз 12 мавзӯе ки дар 5 давлат пешниҳод гардид, ҷумҳурии Тоҷикистон дараи алмосии шаҳри ҳисори ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин рӯйхат ворид карда шуд. яъне дар мобайни 5 давлат, яъне 6-ум давлат мебошад ки ба ин рӯйхат ворид гардид. ба низоми мероси кишоварзии Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид мавзеъҳое дохил мегарданд ки онҳо аз ҷиҳати кишоварзӣ, гуногунии биологӣ ва фарҳангӣ аз дигар мавзеъҳо фарқ мекунанд. то имрӯз дар минтақаи Аврупо ва Осиё танҳо 12 мавзеъ дар 5 кишвар Андора, Австрия, Италия, Испания ва Португалия дар феҳристи низоми мероси кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ ҷойгир мебошанд. акнун дараи алмосии Тоҷикистон низ ба ин рӯйхат ворид карда шуд ки дар пайванди мероси ғании табиӣ дар минтақа ва ҷаҳон нақши муассир дорад. ворид шудани дараи алмосӣ ва гӯсфанди зоти ҳисорӣ ба феҳристи низоми мероси кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ Созмони озуқа ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид як дастоварди бузург барои Тоҷикистон аст, зеро он Тоҷикистонро ба аввалин кишвари иттиҳоди давлатҳои мустақил табдил дод ки низоми кишоварзии он аз ҷониби Созмони озуқа ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид чунин эътирофи байналмилалӣ гирифтааст. ин мақом аҳамияти низомҳои анъанавии кишоварзии дараи алмосиро ки дар он чорводорӣ, зироаткорӣ ва боғдорӣ дар шароити кӯҳистон якҷоя рушд карданд таъкид мекунад. ворид шудан ба низоми мероси кишоварзӣ дорои аҳамияти ҷаҳонӣ ба мо чӣ медиҳад? дар оянда барои ҷалб намудани сармоягузорӣ ва татбиқ намудани лоиҳаи муштарак, дигар масъала барои бештар намудани ворид гардидани сайёҳон, рушди сайёҳӣ мусоидат мекунад. дар баробари ин мавзеъ, ин минтақа аз ҷониби дигар кишварҳо омӯхта мешавад. ин мавзеъ аст ки дар минтақаҳои кӯҳии шаҳри ҳисор ҷойгир мебошад ва дар ин ҷо мардум бо усули анъанаҳои қадима, яъне фарҳанги тӯлонӣ доштаи худ парвариши ангури нави
طایفه گلابی را برا ماندن، در برابر این بر رشد غله‌کاری یعنی گندم محلی کش کرده می شود، سبزیجات کش کرده می شود، انگور نوع طایفی کش کرده می شود و از حساب انگور در دوره زمستان برای ذخیره کردن برای دوره زمستان گذرانی شربت آماده کرده می شود، شیرینی‌ها آماده کرده می شود که این برای بهتر کردن سطح زندگی این مردم دیگر در مجموعه مساعدت می نماید. در الماسی با اصولهای قدیمی کشاورزی از قبیل کشت فاصلوی، استفاده نوریهای ارگانیکی و آبیاری عنعنوی نمونه نادری مطابقت با تغییریابی اقلیم و حفظ ذخیره‌های طبیعی میباشد. این خصوصیت‌ها برای سیاحان خارجی که به سیاحی اگراری و اکولوژی توجه دارند به نهایت جالبند. مقام فهرست نظام میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی میتواند تاجیکستان را در خریطه جهانی سیاحی استوار جایگیر کند. سیاحان خارجی مخصوصاً از کشورهای اروپا و آسیا که با تجربه‌های بی‌نظیر کشاورزی و فرهنگی توجه دارند میتوانند به دره الماسی برای آموزش نظام‌های عنعنوی کشاورزی اشتراک نمایند و در شورابینی‌های محلی و دیدن زیبایی‌های طبیعی منطقه جلب شوند. مثلا تشکیل خطسیرهای آموزشی که در آنها سیاحان می توانند در کشت زراعت یا آماده کردن محصولات محلی به مانند مویز از انگور گلابی طایفی اشتراک کنند می تواند جالبیت منطقه را افزایش دهد. علاوه بر این تبلیغ این دستاورد در سطح بین المللی از جمله توسط نمایشگاه‌های سیاحی و پلتفرم‌های رقمی می تواند شماره مهمانان خارجی را زیاد کند. در الماسی با یکچند خصوصیت‌های نادر به فهرست نظام میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی وارد شده است. اولا آن یک نظام مکمل کشاورزی را در شرایط کوهستان نشان می‌دهد که در آن چارواداری از جمله پرورش گوسفند حصاری، زراعتکاری و مانند گندم، جو، سبزیجات و باغداری، انگور گلابی طایفی با هم توازن دارند. این نظام به دانش‌های عنعنوی محلی از قبیل اصول‌های آبیاری قدیمی و استفاده نوری‌های ارگانیکی تکیه می‌کند. علاوه بر این در این دره زیاده از 20 نمود گیاه‌های شفابخش و مانند کاکوتی کوهی، نسرین و پودینه پرورش کرده می‌شوند که در طب عنعنوی استفاده می‌شوند. این گوناگونی بیولوژی و فرهنگی برای سیاحان اگراری و اکولوژی که به طبیعت و میراث محلی توجه دارند به نهایت جالب است. البته وارد شدن این موضوع با نظام میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی داشته. در آینده برای رشد اگروتوریسم، اکوتوریسم، جلب بیشتر سیاحان، آموزش تجربه دهقانان این موضوع برای رشد اگروتوریسم و بیشتر وارد گردن سیاحان، جلب سرمایه، عملی نمودن لایحه مشترک باز هم زمینه مساعد فراهم می‌آورد. گوسفند ذات حصاری یک جزء مهمی نظام کشاورزی بوده با شرایط سخت اقلیمی منطقه مطابق شده است. این ذات با قابلیت تاب‌آوری به شرایط کوهستان و ثمراناکی بلند استحصال گوشت فرق می‌کند که آن را برای چارواداری استوار در منطقه مهم می‌گرداند. پرورش گوسفند حصاری به دانش‌های عنعنوی محلی تکیه می‌کند که از نسل به نسل گذشتند و در حفظ توازن اکولوژی نقش مهم دارند. همچنین نشانه فرهنگی گوسفند ذات حصاری میتواند برای تبلیغ سیاحی منطقه به طور وسیع استفاده شود. مقام فهرست نظام میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی برای دره الماسی امکانات‌های نو برای رشد اینفراستراکتور سیاحی فراهم می‌آورد. با افزایش توجه بین‌المللی به این منطقه ضرورت بنیاد مهمانخانه‌های معاصر و استراحتگاه‌های اکولوژی به میان می‌آید. این انشاءات باید با نظرداشت حفظ طبیعت و معیارهای استواری اکولوژی ساخته شوند تا زیبایی طبیعی دره را نگاه دارند.
илова бар ин ширкатҳои сайёҳии ватанӣ ки дар пешниҳоди хатсайрҳои муайян аз қабили сайёҳатҳои кишоварзӣ, экологӣ ва фарҳангӣ таҷриба доранд, метавонанд ба рушди иқтисодии минтақа мусоидат кунанд. таблиғи дараи алмосӣ ҳамчун макони сайёҳии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ дар бозорҳои байнулмилалӣ талаб мекунад ки стратегияи мукаммали маркетингӣ таҳия шавад. яке аз роҳҳои асосӣ ин иштирок дар намоишгоҳҳои байнулмилалии сайёҳӣ ба монанди ITB Берлин ё World Travel Market дар шаҳри Лондон мебошад ки дар онҳо Тоҷикистон метавонад дараи алмосиро ҳамчун макони беназири агротуризм муаррифӣ кунад. илова бар ин истифодаи платформаҳои рақамӣ аз қабили вебсайтҳои сайёҳӣ, васоити ахбори омма, саҳифаҳои иҷтимоӣ ва ҳамкорӣ бо блогнависони байнулмилалии сайёҳӣ метавонанд ба афзоиши огоҳии ҷаҳонӣ дар бораи ин минтақа мусоидат намояд. ангури гулобии тоифӣ ки бо тобоварӣ ба бемориҳо, таъми ширин ва қобилияти нигаҳдории дарозмуддат то 5 моҳ машҳур аст, як ганҷинаи воқеии дараи алмосӣ мебошад. ин нави ангур метавонад ҳамчун бренди маҳаллӣ барои ташкили таҷрибаҳои кишоварзию гастрономӣ истифода шавад ки сайёҳонро ба минтақа ҷалб мекунад. ҷалби ҷомеаи маҳаллӣ ба фаъолиятҳои вобаста ба сайёҳии кишоварзӣ барои муваффақияти дарозмуддати дараи алмосӣ ҳамчун макони сайёҳии дорои аҳамияти ҷаҳонӣ хеле муҳим аст. яке аз роҳҳо ин омӯзиши сокинони маҳаллӣ барои кор ҳамчун роҳбалад ба иҷорадиҳандагони хонаҳои муваққатӣ ё истеҳсолкунандагони маҳсулоти маҳаллӣ мебошад. масалан, занони маҳаллӣ метавонанд дар омода кардани хӯрокҳои анъанавӣ ё ҳунарҳои дастӣ барои сайёҳон иштирок кунанд ки ин ба онҳо даромади иловагӣ медиҳад. илова бар ин ташкили кооперативҳои маҳаллӣ барои истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ба монанди мавиз, шарбат ё маҳсулоти пашми аз гӯсфанди ҳисорӣ метавонад ба рушди иқтисодии ҷомеа мусоидат кунад. барои ҳифзи мероси фарҳангӣ зарур аст ки барномаҳои таълимӣ барои ҷавонон ташкил карда шаванд, то онҳо донишҳои анъанавии кишоварзиро омӯзанд ва дар нигаҳдории онҳо саҳм гузоранд. ҳамкорӣ бо созмонҳои байналмилалӣ метавонад ба таъмини захираҳои зарурӣ барои ин барномаҳо кӯмак кунад. ворид шудани дараи алмосӣ ва гӯсфанди зотиҳисорӣ ба феҳристи низоми мероси кишоварзии дорои аҳамияти ҷаҳонии Созмони Озуқа ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид як имконияти нодир барои Тоҷикистон аст ки на танҳо мероси кишоварзии худро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ кунад, балки саёҳии устуворро низ рушд диҳад. дар доираи сафари кори директори генералии Созмони Озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид ки ташриф оварда будам ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳолати дидан намудан аз ин мавзӯъ боварӣ ҳосил карданд ки дар мавзӯе ки душворгузар аст, минтақае ки нишебии фароз дорад, дар ин ҷо аҳолии меҳнатдӯст бо як усулу тартиби пешрафта парвариш зироатҳоро баромондан мавриди омӯзиш ва таваҷҷӯҳи ин кас қарор дода шуд ва хушбахтона он ташаббусе ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат дар доираи сафари корашон ҳангоми вохӯрӣ бо директори генералии Созмони Озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид дар ҷумҳурии Италия вақт дар доираи сафари корашон иброз дошта буданд, аз ҷониби ин созмони бонуфуз пазируфта шуд ва ин боиси хушнудии ҳар як мардуми шарафманди тоҷик аст ки боз як ташаббуси навбатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат пешниҳод гардид пазируфта шуд. бо истифода аз хусусиятҳои нодири минтақа аз қабили ангури гулобии тоифӣ, гӯсфанди ҳисорӣ ва донишҳои анъанавии кишоварзӣ метавон дараи алмосиро ба як макони ҷолиби сайёҳӣ табдил дод. ташкили хатсайрҳои таълимӣ ва инфраструктураи муосир дар баробари ҷалби ҷомеаи маҳаллӣ метавонад ба афзоиши иқтисодии минтақа ва ҳифзи мероси фарҳангӣ мусоидат кунад.